Kajikai niam jange ka basun sto. Ai ko blai pi ka step senang kong ka bapernai ka yo boro ka bapernai boro sto yo. Pa ka jikka ko jo blai. Te ngap liang boro mi pi ta ka jikkan cika ka jikai niam. Nama kata hadir punya boro mi pi to mi punya boro mi blai da ka bagi wai. Ha ka kata pa boro kon mesin bakoi amen. Play try kan dat ko blai sibon so si sen biang. Yo kan kalat ban ya kan do ban me ba ki parlok ha ka jikai niam jange. Stang kasi na kompanya kong jong benai pasan. Ngai ngu yang menap tagi sau benai mereka ku ini. Ambil ayang sau benai pasan, paman tagi step kada siu try agar si nang kong jong benai pasan. Terima kata boleh kerku ya kan ke jika niam jongi kerku yang i wei pai wei kerku yang masam ayang i ke jika niam mapura ke jong me bang ba jonga sekri barit jong me boleh kerku yang kan sabah ka mengilek mata step. Ipan kini da ukris utrai jongi amen. Tungin sangap mentak tian joble, kapule ape dekan kapustol kalau basan apinyau terter. Kila penrung ya ki apostol, bat kila penyeng ya ki hak mat kadorbar. Bat ulung do orang ba ula bisar ya ki. Ngil ya bidong teng ya pi, ba penem day banhikai su hak keteng jong neu breu. Ula ong. Penban pek ayu pile pila penpriang ya kejeng hikai jong pi baro si Jerusalem bat pil kwa pila kwa bantai pop haba ha anor jong kane kejeng yap jong u Petrus barki weipat ke apostol ke jubab keliang idei ban kongu yau brei ban ya ki breu. Ta ublay jong ki ukpa jongi ula penipat ya Yesu la kajing yap. Inna pila penyap ya u. Ta kabab sa la pna ya u. Kaktin jong utrai. Ngi saungu ya ublay. Perlok beje ngakwa ban ai cikan takastep takatu kajing pulih ke balangkot. Kalau sini katang kelengkot ada kejikai kedai kene, pa kedai Jepang kajing hadin ke pasca kadang kajing sa ban ben ke Kristen ke benangkong kamtam ke apostol. Teman-teman yosel kumno ke apostol ke satan cek orang do orang ba cek pai ba akmat kador bar ban bisyar ki nama ke kai Jepang Yesu ubaki ju ke penyap pat ubala mepat. Jadi orang ba long do ong ban bidong tek ya pi sampai sebagai kan dia sepang do brio pila pa kulmar ki pa Jerusalem jadi kesenran ke ong ikong ide berkongo yo ble pan ya ka ba kongo ki brio kecikai kedai kan ka makwa ban ong ban buat ya Jesu dan ya ban long kenong buat ya Jesu kam dai ke basuk hendak ke cukup por kalau ke basuk obvious is it ban long kenong buat Jesu kam long ke basuk hendak ke cukup por kalau ke basuk. Dan sama kata tu ni pesan halok kan kaman. Nalo halok tu kena rim ke bangga pule nak kelam simpule ke cerong ma. Kikam ke apostol ke baik tang cepang kikam ke jing lek ke apostol ke jing job jongki ke jing sa ben juki ke sa penjab jiki bakum tatar. Te ma ong mene hadin ke pasca hadin bal pa Jesu hadin bal Jesu dan su ke ju ke stang mat penjab stang ban ben stang ban ben jak senran ju. Ama hadir baju sul lebih pat mulai no senran ko wei kesian la bakal tam suki kada sepang lu jisu bala mi pat. Baru aku kibriu kelangit te kini kerang ba bani pet kerang ba ando so kulmar bagi briu sa tan sa kring sa ka jika ju kini. Te ki ong pengi pa sanga epi. Te kim simula sanga. Te pi kam ban ong pi ban bol jisu ban long no bol hamar ki tu kicing e. Kicing e. Kam te basuk senran sa ring sa patok sa set patok sa sempat sa penyap re keliai ne par pu na ki pan paro na ki ya martir pule gospel jung yonis na ba at we sebekut ada ketika je bam jamit sulkot ya Petrus oh Petrus kam in me yang ban ki bepat
lai sin lai wan Jesu kiliu ke Jesu ong oju betul ong betrai metip na yame pak pakaduk Jesu ong ta pedang samla pisang kat bapiman da bel kamno kata ada bante ban kom ye pi chat jo pi lai shu apa mot kan sepang sing yap Jesu yap jo Petrus yap ko yap Jesu chat strong kli chepo apa mot ban buat yo blai kalong ka ba hab sa si tom sa yap tik kumno kalong hakadu ko kom kalong ka ba pet ke jik im Jesu ka jik im ka ba akai uasan besi atan dal stam ri kai pai ba lu kendo bakadu kadu al sa apnya Pak Jesu sai klaro tapi kwa ban buat ye na ba din pna sa kare ka ba din pna ban jing Ading kising ikan mau atau gospel jong Matius nasi pel la pandil lai papra. Wala da bikam ila de ban yanga pemlong babik senran jonga. Da bikam me pa jong pi pemlong senran jonga. Maka hakabakado nasi pel la papra oh ba itu pula adu nong senran jonga. Pe kalong ba are Impa benda sekum kita ke lagi jing Impa benda sebab ke berpin ajar koi pin ajeng sung epi Jesu kan buat dap dia kecing hapas tang dia kecing Impa membuat dengan hampa di pena. Wadi me pa pi hap isi himen para pi hap isi aka kabel masuk mana ko abni si me pa dia Jesu ang ta. Lai me pa jogi himen para jogi kalau kada lagi bana Jesu okay no. Pikan na ko to gospel jong Lukas na bakandai. San penyau du dripu lai ngut kirang ba kwa ban buat Jesu. We anga Jesu kwa ban buat dia me. Sabas Jesu ong. Ada kwa ban buat dia ngai tu me ko wejin sisa. Bersen kita ngai tliu kisim dengan askom ban sam ban dem ngau kono bru ngam dan zaka. Kula ban buat dia ngapam ta. Haba ta bru so kata ulai no. Pai klam da buat Jesu. Udan kaman ban buat tan dalawan jing okay no. Parang Jesu pa ban buat dia me. Sa nga bali ay ko bilay perlo am dan kam kita kay baro. Balaw o sa nga letep email pa am dan kam to email pa ay kbayap tep makit. Ko kom kan ka bakho. Ta kalong ka jing buat Jesu kalong pa kadawa. Bikin ma to samla berispa. Gospel jong Matius kar kanda kan rio. Wo samla berispa ma bladap ladom sadong. Jesu ko ban buat dia me kakam babhang de ban le ban bio sik embam sukot Jesu perlok dan ka wai par kana ba dihukum ha ngola ban la phemat la ba dihukum kan ai ban kan kot ai ka wai pide nama pilong baru spa dia ke spa ka pe ujipi ai ka badu ban buat jangan ta samla simla ngo jing om Jesu dai pa che yang da ni khmat ba thang yong Mam kula pe ino ka spa ka pe ju. Ka ba mut ka jing long nong buat pan buat Jesu ka demands ka da wa. Pe hab ino bon ke krong pong perte. Bon ke badan hangi hab ino iki bat bu tang yo ble khmat jingi bat bu tang yo. Pe ka ma ko gospel jong Matius no ben yo Jesu kan sepang jing ben yo iki ma ki bena. Ông wat yaai nak lenti ke babek. Yaai lenti ke bakim. Sorry, apa tu biwa ke ma ke benang. Bayar nak lenti ke bayar. Kai kami alam sekajeng suk, alam selisetai. Kajeng yaai lenti ke bakim. Kai kan eh. Kajeng mut pan buat Jesu kedawa bun ke nangi. Ni banong kenong buat jong Jesu. Ni sok tu bahar kan eh. Pa kedawa bun ke nangi. Pat bet Jesu ong ya la de kuma pi ki we pa to ko ba yam la ba pa ki ka Jesu ko hong pong ni ka chang pa the apa dan ji si ong to pa tap ki bri pi na cha lang ma pi as na ka ngap pi ko ngap pi as ko pa ka ji ka ban pa ju dan mano ba ka gospel jong Matius kan man kan dai apa perang ong ba pi ko apa ki bri pa ni pi Mekan dan real mai pra sorry real mai pra bagi bagi pane NP aja sih kan ki pane pi kwai pi manya kilometer sibel ya arma kilometer kata pe te ka bambot deh ka buat jeng buat Jesu ka de jeng buat ba kata pikan mau ka jeng buat kesenran
kat arangot we ino ba ipa re jutas ino kade kecing buat kade ke bae paga si kai niam chung u kecing im chung u si kai niam chung kade ke bae ikan mau gospel chung yonis kenal ben rio pulai kan rio hadu bakut wan supaya dia ngadu kupu kecing im dar babam nga jabadi yang ngata hakal nok ben rio peu pai ba ko are kade si kai kanong ke bae kai bam do ka do ju le umut ka mat ju kong ka bae Yesus Kristus kilai to sa stang kisenrana ka to kanungun wa to piru pira balai pira to piru pikwa balai no le ka ber sing a ju ka sing im ju ka si ka ju ka dok sa ju kong ka bae sa ka pakadu pi kin mau petrus utrai senong ilet do kitien sing im ka ni de sing kot ka sing kot ublai ban long no bo ju ka sing kot bakar pang dia sing e ju ublai om dia baru kot Hangi kupule gospel ju Markus nomalai halado hasan jiet iki bau mon jiet iki bau mon kamu badon rekat bat u nata upu krek yaki ada kata pa yaki jiet pun ba ki breu jiet bon ba ki breu ka po ju Yesu lor ki srap u ki san hajar mur ulap saja yaki sanu kita san hajar ngot bakadu jiet tang khat arngot ka apostol pa nyau pu arngot kisan yaki bau mon yaki bar sautu ka e kene kejeng khot yaki bar koloi ban kit e kene kejeng khot ban ba e kana ko je kejeng im ban im ye kejeng im bau khot tena ma kata kejeng im bau ai sika ju be ka ai kana ba e ta ka ta gitu ke sautu kejeng khot ju kana ba e ki kan ran dien no pi kan ma aksen ran hakar si bo cha tam cha yam cha no baro apne tan no par petul su ba long leader Habang itu beriu keliu atau membeli weli kini, kong pipa kalang kami tu upek. Mau tip are kejeng beri pada macam yap, layap dem sepenjat dengi orang kami tu stang ban pet paro. Hele kejeng ejung boleh kita akiban padir hadir kejeng mai pab Jesu. Bat ngak mga omene Jesu keliu betul life sen laiwan tapi kami orang kami yepi. Nama kami yepi. Banyaknya ngak bu yepi belum dong up lang bron. Ngak boi pi padong nak ablang ngak boi pemnau carai pagi upu pi penengkong cong kebala Kristen Katolik de petrus hati kecing lanjut Yesu hati kecing bam sok tu ju ya jim sok tu ju kemari ban bon dalo sok tu mentau klok ngai kam it dengar banyak nama pi kam it ngap ai pi kakam ngap kam ti pi kakam ngap pelong pi pemnau carai Kadang kata kecing kot kecing kot pak kerpak kacang ublay menghidup bahasa kot do ada kecing ejo ublay ngap songu ika ngap im ika ngap tren ta juga ngap yar ika tikan mau ko ha ka gospel jo Matius no kan way apa prat kan daw tu kai na nga apa ngalong macam nuat basaurit apa tu buat nga kecing buat ya Yesu palong kenong buat Yesu kamar kita nong apa tu buat Kadang impat pertubuat, impat day kinong buat. Dari tangka kerteng, cuyo tangka kerteng harus cista, cuyo tangka niam, terus kinong buat ju. Tu orang justru, lada pekua ban buat dia nga, pertubuat nga. Male kumbangan le. Kadang impat le kumbale mau, dan impat terkad mau, dan le ikambong kumbale mau, impat day kinong buat ju. Pakadang orang pikir dia pun tak akan randin. Iba pesasan hajar ngon pergi peungut ki beri ngatarai oleh kan dua kejing imju oleh selok barki sana kidat pakadu kidatang kadwe kat arngot kadwe ada belayap bu sudah yo by one biang mi bijeli Matias yo kan ar be pakem dan maka kalau ngong bae hak cukup pa ngong kalau ngom par pikan mau ka gospel jung Yohanes nong kalai to le ya kan le ko bangale manga hukum. Saya cari kesenran, orang saya kini pi parama pi peta, ya saya parama pi. But matarai, ada begala satu ikut buat Yesus. Laki ni saya kita cuki, kila diki wepar ki kam, biar parama ki. Pi wikai hukum, le ko bagale, patu buat pembuat tu le ikene. Mangta pelong kesenran jana. Om ki ba ong ko try kenrong ki ma ki benan kabamut om ki ba ong ko try ki de bun dangin imi ka ba ong dangin patu bo di ka ba ong ngam le ko malong ma u tena ma kata le halo ka le rim ba ong ipi ka
จึงบวชบันลองนองบวชคริสต์กันลองกับนักบัตตาkita bamsuk tuจึงบวชคริสต์กันเบชื่อบวชตนยังปราบริวบาเลกิบริวkita ban buat luk sa ba bhaja ki le ke ban ban na do do not na do mus na da mu chi sha ba nga long long buat chu na ajar Islam tan ajar tam kan niam Kristen kan niam bahasa Nabi Yesus ba pau kan patai chu masa hat no buat tarai balong si sha kan buat dan ila buat na bastang long serham na bastang suki ni abstain no ko mayap kita pelang sabar jangi ha ka pot pelang kong kamariang sit kasngi yung long su yung su ke ka ba ya no mi abon teng itlor na yung long blam pak long blam tam long piket ma ko tu jing ong tam chi pat pa long balai ka san ta pi long blam sai krem man pri pi na su to jing ka mot sa bu pri man ngami tu pi na kan kan pi kan de no bo jing chu blam chu le pada hal kan dia kan rim sa yang ong bia hak si krau hui cuman beriu hak si babuan channel kidan si try banong ordinary Sundays channel kidan kat gitu hak si kram ngiam kayu mana ngiam kampon kayak gitu apa kabeh ke buat ada je buat tenang kecil beka supendap lukom ya ke long buat thì cái đó kan yakin kabal ong ye pi ka long ka ba pada nga oro long ka ba terima kata kita mala ki jing ong jing ba ka long ba jesu ai luk sa ngi su hikai ngi ku ngi ba tubot isyam si sa ka long kumta ani kan ngamar kaden perkat ipi balik ke dong bot iba khot kertani le kristan ka wan do kris ka bala pensle bala kerpang lamang kerpang tak betaka baik kam de halo kani kadong rim a gospel jung Lukas no basahau kan do yang ngalapan sle bayala ku bo ba haki bri baro haki ba mala haki ba ko haki ba pang haki ba sistem haki ba duk gitu ba duk gitu ba pang jung duk ba kan jam sem jung duk bare kan jado oh yang ngalong balap sle cik kerpangnya. Di bandung kena buat Yesus, kita beri pada cik kerpang. Ban ini ke bawah kot yang ni, bapa tubuh you, ban ni ke bawah le. Yang sepoi sibit, hak bawah bu yang you Kristus buku, tu le ikene, barkan mau yang na. Taman bangi le bah, ban bangi ini ke cik imjing long buat jengi, ikan mau ke cik ong jung. Hang taking, pak ke cik buat jengi kalong siap ke cik buat. Dapat lo ngambil naik berketian Jepang kan ni, kan dia kambat bandung kalau tangkan dalam perang. Kacing buat balong nong buat Yesus kalong ke bae. Kamdai ke basuk. Kababot ngap te sitam, kababot ngap duriap, kababot ngap daduwai, ngap da pusan tatar. Tato man la pel yo so to kan pa ke bantap ke baar pan. Kamdai ke bae. Pan buat yo kus kamlong ke bae. Bale. To ngi pa ke imje Kristan. Ke banang kong. To ngi pa ke imje apostol kamtam. Hadirin ka Paskah, ki apostol, kita cak bandai. Mentan ngal pulai ya pi. Ngal cusot pan kendiat. Pulai kam ka apostol. Kitab ki kam ka apostol. Kabe jerong. Kebakan tang sepang jeng im ki apostol. Ki kam baki le. Ki jeng kemen joki. Ki jesau si joki. Ki jeng duk jeng joki. Ikhwan ika ki kam ka apostol. Ngal pulai mene. Kumno ki apostol ki sa khot long ba long do. Dikerang ba. Itu kecinang katau katopa. Sa besar, orang yang sangat kalau sikai diam, sangat kalau kam ispenyap itu, kau ni mula bersangat. Kita boleh ke orang yang ni kam kongu you boleh panik ibril. Kakam kapostol dan bersan apa kandai. Halo kan ni orang bakam deh ke baik. Pekinya, pekicing bang orang itu parro meninggalkan sepanjang jam jauh terus dan parro ke yap martir, kim timbang yap martir. Mentang mana mesti kebawan mas kaji pulai badan kong kada keren sepang kaji keren jong kaji sepang kaji im jong Stefan makoi martir badan kong Stefan ya nakaba keren ni persa keren beting kaji penyap penyap kaji nyap kaji temau kebelu baca penyap pulai kam kapostol dan penyap riupewa ma kikim tip ya kabaki le kamu ting ban sa ka bang mau ting ban sa ka penyap do mau ngan hane
sau thu pakai boleh kadang kerja temu na challenge kerja temu jung man bol Yesu lai ne hatu pakot par jeng thok ong yu ke benang ke pli yu Yesu badan hang ta benang kadang ka bo jung blai nama kata ka jeng bol Yesu kam de ba kan sau thu ka dah hadir ka paskah ngau ipi bagian ke paskah nang ne ches khmat people de ki pul de ma ka si ki sel kumno ki apostol ki chaban be de kim sim na kan dan dia ki obo na ka ngaku ban ong mata ne ki obo haka po pa Yesu dan nak partai bat ki haka dur ka met ba pau ko banga pi i nga ngai i pi haka dir ki paskah adir ki mi pa Yesu ban ki sebena dan shu sudan dah pe par kurkom panyarap deki bakar cha deki padai kata ke bapang krau de kata ke bai bor ki ban ye kan du wat ya ka jing yap kai na ko kai ka bor ba krau tam ka Eucharist bekoi ka Eucharist bekoi kan ka apostol nang ba ar sa penyau nang ba ar sa penyau ka ongkum ne man la ka swi ki kan du ha ka jing kede akpu mana kasih kekendo hak salok ketiru boleh hak kai jom ki apostol. Mana kasih ki ya dua boleh. But kistangi kasih ka kasih kedek kepu. Kistangi kasih aktor ngak kata kepot ong kedek kepu hak jum mata kistangi kasih tak kanya mas ki beri ko gilik mas bekoi. Kadang sudah perlu mas mana. Kikan ke mana ke don pra banget bawan mas. Kistangi kasih tak balik dua. Dua kepormas, misalnya kesih tak ba jaikan nak apostol. Tak mas berkuat bagi pelong, tuan kini lah tu. Terwa mas, terwa jiknya, jaikan ni kibru cuma tak ingat dua lang. Kebab gelak, kebab kemen iki apostol, kebab job iki hadir baju sumban su ada ikan ni. Kajing knya Eucharis, kajing knya kepu. They had all kan kam ke apostol dan nombor sao lai pu atar ko parok ke long ko we ke cimut ke we ciperkat dan baduk dan berspa dan ong kan ne ke jonga ka to de pi ama atte yaki kila sang je im de ko we ke cimut ciperkat long ko we ka but ka bot chong ka Eucharist ko ka but ka bot chong ka jduai ka but ka bot chong ka yesalong para lok be nama kata ka ba mangoi pimen kam de ka basu kam de ka be ka apa pau tak bata ki tubum im ya ka ki ba im ya ka kam de ba ka pa ai boar ki ka jing kriya pu ka jing knya Eucharist nan kan skindet spang ka be par ki be ki bata ipule gospel jong Matius no apen rio hakasi khawai ba ka do jeng bam ja ba ka do Yesu ba kisin ran sha ban yang simi po sim bam kane kadai kado jangan. Na ai kane kad jumbam nak benta kacing im jumbi nak benta jumpi. Parlok ye kajumbam kadai ka wei bangiat kam Ito tom na marka bam. Pada kane kepo jing kam dawa bam. Na tarang yolong cai tu baro ichiat ya na marka kepo kadawa kam let kadawa bam. Ito tom. Sisa. Pada mang ito tom niyo ka bam. Just start ba o psychologist utip ka ka bor ba panyarap ikibru wai ka jumpa makan jam sem ka Eucharist bekoi ya ka bagi ong dan ong ka ka kawa try Pakaji kawa pram de si mano man na kaswi pula ka ba apostol kam de mga sutawi man na kaswi kiya kendo ha ka jing kdi apu kiya ban tuk po ba kisa apostol ipalong ko tarwa mas bekoi ngi siam begini kasi kawat kado gospel jong Lukas jong Matius da dat simyukpu simyukuro simbadi kane kaslam jenga bak hari kata utpo le kane ban kan mau yenga aniam kristan ka kan mau Yesu man la kaswi ha kriya kpu jongka haka balang samsar setelah kepercayaan art pau sau kanta lapen kentang iki kenta ji tak jidon kamas bekoi Matahangi jandamnya kerja. Saya pakai apa? Apa pergi cia Japan, cia Europe, tergambar. Apa usah kita kerja kerja kepu. Pakai kerja kerja kepu, keba ai bor kita buat ukris, ada kisah tu sisa, ada kio jika sisa. Kejumpa. Kau sepel juga Yohanes kalau ben rio. Rio biar bukan ar.
Kadeka parsi bakran yang ni sepang sekam pala bejusu pasai kesan hajaru. Pakai gospel jadi senang mendriu peter terhadu nyau peu akan tang sepang kayu karis bakoi. Kalau nak mendriu san pala bejusu ada pem ba mereka do jaga ada pem di akas nam jaga pem bio jing impam cukut. Kajing ba mereka kayu karis bakoi kajing im hang ne pertel jing im bakan jado. Bakam tam jing im bakan japertel. Baik. Perlu bijak. Nama kata, kau kau apa sustain ya ki? Kadai kan ni. Akan mau dekat jeng i. Kalau kan duk mada terasa hasilong. Cik duk benangkong ya ka. Apa kawan tang suan na cakap pakai Kolkata kawan langit kawan dekat helikopter dekat hati hantai ha apa silong. Apa kan duk ya ka? Start dengan pada kita suan kemadar. Kalau type apa tu ika. Te nak taruh ini pasal ika. Oh don will pada pakwa kan do ini. Te kawan. Akan sepang kelinga te pada orang trenga pe kena sendiri kena balong pakai long pada. Ani ka kaman. Te kaya tu yang kau we ke kaman bakrap tam jinga pani i jing do dan bon kerung do. Kita terbaca kenyaman la kasi jing kedia kepuman la kasi. Ni ngak sistema tersa kisah cenga kio bawa patre namar kasaka men Eucharis jing kawatra. Pat man cakap man kisah pakadon de bandon kawe kamera hakaba kilong do kila materba dia kepu jadi om terwamas. Kata beri ko makrao. Kat sebagai don de bandon kita. Pat man la kasi om dumna lai kan ta kasi kedua kemat ka Eucharis buku. Pi ban nga ba tu lop jingit ini orang melak madur. Hei, setangi kasih dah kepada wai, apa kot kasih dah kepada wai, chicken ta menit sebab mentia. Apa ni bab? Hi, baik bori kedi apa stol. Bana kam saja su, bikin mau ke tu kam, gospel jung Lukas, kenong ba arpo sao kalai tartar, seduk lai teu. Apa kita arngut kita ngeliat je Emmaus, kadang kita sausi joki, halan tiu Yesus kenduk ya ki, kim itu yo, kim itu yo. Patai ke dalam keluar rumah pok yang bahkan nongkot pok peter kepup dan cimbam. Ke ayu tu cimbam. Dah kia saya kentim cis cimbam kikan mal kasih kawai pakadu kaju kasur kaju kentin nu dem cisu ubangi la ya bamlang hak kasih kawai pakadu cisu jano. Kapamun kitu baju sudah nak Eucharis berkoi. Dana nak Eucharis berkoi hakadu ke cimbam. Nadiap nang tu kena bang, ulah nu aki kampus lah, kimi kan kumta, kila kimi belut, kila yalap kelang ni utrai ulah mepat, kila ya iu haka kecing kedia kepu, ulah kedia yo kepu cebang, kena tahu ni jisu badan bang ni haka tu kecing bang, udah boleh pakai sah ni, panang tu sakmat ki itu ke arngot bagi bepat kat arngot apostol, kita ikam bak, panjalap, panekam babha, haki beriu lamar kayu karis berkuat. Tengah pokok sekali saat lagi jemut. Ikan mau kitab seim menang kong kakandai. Later sepam Elijah. Abang saya kita syur juga antunyap ulah Pedri. Poi hak bagi jaka hat sam tiak. Tapi tiak kendit kan apa wel beriu berak jembang. Sim jembang. Pilih pan bami nama kejeng lek inti je pirang bajengai. Para lok be ka jeng im jeng pi jeng ngai jeng ya ti chau ble. We are pilgrims. Banyak rap yang ni, bandong di pilgrim, banding im kerja imlong pilgrim jeng ni, dan kam kerja bam makan jam mesin. Kayak kata kayu keris berkoi. Dan mak kata agak bebenong kapas kata tuan banding Yesus dan tuan banding hakadur kayu keris berkoi. But I bought I mesin ni. Kapalang kestan kalau priang nama kata kayu keris berkoi. Tak hadu ya wah, pikan mau kata gospel jeng Yohanes. Ni boleh kami na gospel Yohanes benong apa way. Way terter duka kendai. Apa Yesus pau, ajeng pau balai jeng uek senran. Harus kawa harus kapung Tiberias. Dah udah pau ki bakam na kawang ala yuan bam. Kesang kadoka dari kepu au cimbam, yuka cimbam nukpu. Kata biang kapakan mau ni kaparsi kajeng don ka Eucharis berkoi ha kajeng indikastan benangkong ke apostol. Bat mentah menengi Banang buat ungi pen mentah ya ngalong londok balong londok kakam pen kong je kalau pen mentah kayu Eucharis berkoi kipai. Pada kipai satu kiwan
Kiwan man la kasi. Nga sa ungu, ang salang do nga, watay bun saka, ibun kipat, kiwan pat, siteng kata, man la kasi siteng kata, haja kaya po. Kapaar, kapor kam sa nga. Kaya ba pangkalan, ya kijing im apostol. Papalong ikiban, ya isa, kat kito kijing Kaya kaya, kakaktiyan ublay bakan haki. Meneng o, kam ka apostol, nang baar, sa penyew, kaya iyo tah kijing kaya po, pada hakajin sami kaktiyan ublay, taki apostol. Meneng ngapulay itu tok, kibidog ya apostol bani malap ko ngin ko ngo ya jing ong gibril ni ko ngo jing ong ublay kamut ublay don barki ha kicing iman la ka se jongki bahkan ke jing pemata bangila yo e ka kin ublay ke bible ajan marki ye ki don gibril ke don ublay bible da ke pusan da ke la bulay ka gospel jong Matius dan nong basau sau bi ko ong kumle ubril im tang do pu ke im akten ublay Tektiru blay ke pasanran, tektiru blay ba ay bor, ya ki kat arngot ke apostol, pada kampala, pada lap apa yang kijing ma balai project, pada kelam darit kan dating, kala baba kaktiru blay. Terima kata blay don rekat bangi, lang ba kaktin blay. Akan keparang. We are bombarded with the word of God 24 hours. Ar pusau kenta kaktiru blay ke don bangi. Of course, kempet. Kapan yang kom bapad. Kawan bangga kena pi, kawan bangga pulih Bible, kapai kemarin kita nublay, kapai jinjia kita nublay, sound 24 hours kita nublay, ada nila. Tabangin mela ban iman, supaya sa aksau kata itia. Lebar katia jungi kita nublay kadon ban ong ini. Tapi kisah penengkong, ki apostol ki ben ki ba lali abha, kita nublay kaba ay buat kita. Mana kasih kempet. Sahabat kita le jalap. Kestangi kan kita kena kerja kepu, natanya le alap kita nublay, menmir kat sebalap kat sebacem ki alap kita nublay ba ay bohar ki. Ipulay gospel jong Yohanes, nang panakong ikitip ikut kecing ong mo, lalu pas tangka ketin kala don. Ketin kala long blay. Ketin kala thal ke baro. Ketin kala chong sa ban ni. Nang panakong kendai. Ketin nublay chong sa ban ni. Kaya ketin nublay la chong sa ban ni. Ketin kamaria kala poli Jesu. Taktin angal bablahaka palo kemejong ublay. Kau Jesu sa bangi. Mentam sa coba bangi hakadur bangi physical body sa bangi hakur kam kerja mesin kaktin jo. Terima kata nak berta cupi jo na ban job ikicing bangi dan kam skap iktin ublay. Pek iktin ublay. Pusan iktin ublay kadon bati ublay kaktin ublay hi. Kaktin ublay hi udah dekat bangi. Udah dekat bangi. Teka po kam sa inge bana. Jadi kedai kepu kita nublay atau kam ke apostol ahar sapu adu sapanya kaji itu why cuki kaji itu why man can step without fail start the day with a prayer and the day with a prayer misal jap kicing ipulay kitab sirak na basaw peu ibe terter ong kumle manu briu ka briu sa mar kicing kicing imbajong dalam mar kata-kata la kata-kata kicing kadon Beliau bermat dan kat mesin yo belai udan belai bat sajab gitu kecing sisa kita bagi jong problem mana bayarat dengan banyak job itu problem kita belai jengit ke yo keris berkuat bat yang penting kita belai karena kata perlu bi baka basah ke juai ama pen ong nak kan kai papaklan kai ba lebor ke apostol ama ki beliau berduai men no prayer ngim puan berduai Oh ngimnang baduai. Asanang kendang pekiau yang apa ngimnang baduai. Pisau tu ita ke baduai. Pisau tu. Oh pisau tu pulih nak kot. Bapa tu kiwe ba ong kiwe. Macam duai ngong kentiu ke semua berkat jupi. Ang no dia belai ngak kuat ini, belai ngak tang ini, belai ngak seling ini. Kita ada duai. Tengah ong sempul jubab ikin ong kendang bapa. Pinang pun keren nang. Keren dekin ta. Tapi keren dekin ta bagi beliau. Belai mai puasan mana berdekat bau belai. Siapa tiap belai ngan tiap nak belai sibun, belai berkerku. Keren baru belai kita mesti sembut menurut yang picongpi. Kerku belai ngan tiap, ngarki biang la sanya la bahabiang. Entah, kita ada jadi tapi lagi belai sibun tak ada kasih pernai. Kita jadi Kisuran orang pi perlok bejai ke apostol, mesti matok hi kam ke apostol. Apa patok
Kerwai beliau, Paulus beliau Silas ke, hado bikinang ka pato, are kamango ngam jun ka balsat, na kata kalau no, kita pato, apa lagi jar ke dua beliau. Kabakal sale ke na makata, kada ke dua. Tinga, kita makin jong problem, kita makin jong jing mana banyak rap pi, kibriu ke rap pi, tangba, banyak rap makrab tang beliau, tangba, nang ba ke dua, pi keren mau beliau. Ipan tahu ke jadi problem gumno, tak balik sekimo, ya sok kai barking ya kan barking ya Paano beli ini ukor kom papa, ukor kom kerja mesin, apa tahu jadi jenga batu ngerakran batu, kaya roy, kasa ungu apa jegar kuno. Kan tambah kan makin balak job iki jing jing jing. Apa buat ngaken kok gitu. Kayak bayar iki ban job iki jing hak jing set patau, hak jing ayu jengki, bon iki jing jengki. Kaji selok prabriyo. Kam ka pistol ko, banga oy mene, kira pelipal je kedak pu, hak je selok ka niam ki apostol kata apa hak je selok prabriyo ya selok prabriyo ya selok ke kam kerja mesin ndak ke selok kerja mesin je dua je ke po iya mene je dua je ke po senako je dua hano ke selok ke lomba je dua kami sabar ke selok je dua lang krui kami sabar pat ini ya selok na masih ingat ong ko sing ong hati kecil sang bak nge buat. Nah saya ong ni jing ong barit. Jadi saya yang nak ai ku boleh lokum sepangut. Active, shake your hands. Hayu menir, wah jam tayo we bring mai ku boleh. Mending ngalawan so menting ong papo san minun bon ke nok kami ya sang jing papo san pengun. Ada yang dap ki pu samar ki iku makan birnya. Ngala ai pelan san pengun ai ku boleh. Ong kata ke? Bila selap boleh ke jadi wai. Sabar pemai ku boleh. Sabar japet madong. Mi sabar sa kelorni, dere kum ta. Tena maka we ko ba ai bor ai mesin yes no prabril ka ai mesin. Sisang ha bangi don jing senung ile. Ta don jing es no ba pi ka ai mesin nga pi pislo nga able le par ko sla ka don ka ba pi adwa ba. Ikra ikre. Uble ngalakan pul sini kene. Uble tharing ban in marke we bale ayo. Bale bisni, bale dorni, bale penjambru Uble tharing marke bale salok panyate. Pani ai mesin. Kasi teach kinong Hebrew ng malay kalay. Kabadang sa katay kasi watchuk pet pani slow markan yan. Are partay jingi kala partay may slow shoot. Kapatay kalau mata negative kan tangi ke ike bamlaw. Yang pwede ike baba. Ngay song bad pi yakan sipang jong pi sipang ki way. Sikan tangi song tip kanong ngur ki brim kan banyaki. Kato gamle. Ye song manyate ye selok pramangi. Tarangi kan sepang kibe ni lap bagi don jing ya ngelek chaki. Tapi Yesus, kecik Yesus, because now gospel jong Matius nak kendai tu kalai. We beri bercakap tadi rimlang salau Matius, ulai jauh, ulai selok bat harga dia selok tu beri Yesus Allah pilih hun jong orang jengah ada buat jengah, buat. Ino ka kerong ka jenau, ino ka neta, bat ulai long nang tok gospel benekong, lebih Matius. Wala tok ba gospel ru, tok detail by gospel. Bale, kisok jauh ke selok prabril. Ama kata ka buat lah apa ongi people lah be ban job ki jengi kan ka be selok prabril. Piap don ki beri pila ban senya. Mama ka ka juk kan ni, de kan ni. Na ya tok tangapi, ka je tok tangapi kam sakut. Ay tok ski we pat. Hak balang ni don kan ni ka saka men ju platform. Ti ka jar ngur ki beri platform anga. Dia bang ada itu ikibe tahu pelak kumta kata kumta percaya kalau ngomno beliau aku cakap perkara pang de kelenda pelang lah kelak ni ajeng mak deke kisah ni hang ngalai pelah long do ya kada citiu Jacob lenang pasan kan dia pelapok mark liang sab dia pelapok mark liang kemudian tu ya selong itu ijeng pi itu masap itu arab ya pi kada ngatip jeng long cipi ngata cikewe kato kala bakala kamu kerja selok cing kamlong. Kane ka baik bentam kan kantam sebab problem. Ala kali kane bon sing selok tangapi kapan rak ban ki tim, pan rak ban ki tim sepang cepi jenga baru cisnang ki ulong kumta. Bale nama don boong tangapi kamde. Tapi apostol kam apostol no sampo sampanya kerja selok prabriyo ki joki kam ha. Kapten ki bre bangila ban senya. Kiberi kapsanya iki wepan. Kapdan close friends. Ini kan kata orang akan sepang jirong perlok mah. Tajir ki perlok. Pasal lang perlok.
pi ong perlu ngai pi beli pop itu pi jangan ye pop kata ka be jenok perlok alakan ya kan kenapa kata ka we ngong ke jeng bangun kena buat Yesus kam de be ada yang masuk pada penekam gitu kita ngala ong de kede akpu ngala ong jengek kalau ong ka kenu ble ngala ong ke jeduai ka bahasa ong ke jeslok prabreu ka pasan panyarat ini bangun kena buat besisya Yesus la bu nyau teli ki sakramen don't you bani physical Jesus, human Jesus. Dan barengi hakin nyau teli ki sakramen. Ni balong kena buat. Ni banget ki sakramen. Hatong ingi kitu ki sakramen. Hatong ipedi kita kecengit baju sudah nang tu. Ngalakan sepanggan ni. Ngasih pekan mau biang. Kasih pekan mau biang. Kasih kecengit ki sakramen. Kasih putan kami ki sakramen. Nyau teli ki sakramen. Kenya ki balabuk Yesus. Dan hak itu ki sakramen. Yang seimbahannya. Akhirnya boleh. Kita Yesus. Kita sakramen. Terima kata kebasan. Kebasan. Kebanyaran ini bandung kena buat. Nak cing sok nak om dah sok ya pada haduk kata kelam cing kan cing tabang hijab ini kalau ngebasok nama gitu kesam teliki bor arab ini kepakadu. Kebanyaran ini perlu bija kacing jengi. Nak kalau ngebasok ban belum kena buat. Nak kalau ngebasok ban belum. Pilong nang buat ya no pi buat. Pingin yang tu bakot ya pi. Kata kena sungai bela belum malaki breu cipon bor katu kam dari jengek. Maka jengek kini kebentar pakong santam. Boleh kita sekinong Hebrew lenong kadwe. Kepatai sepang jengek ngam dan po ben ong api. Kepatai api. Ikan saya kita dengar saya kenal kena jengek ke gospel. Ke gospel jeng Matius lenong kendai atanya terter sepang kita ke mamala. Dak larung hayeng justru pingit oh nama pingit to. Atau pitu ada ke jengek. Atau pilih nombor dah kecengit, sulung tangkertai, yuk jakatep, yuk register, menembar kata-kata, datep lihat dan boramnya, burui jeng berberiu, kan sepelat sepanjangnya tip ngangenya. Ikam jeng akilong kumno, pergi kesut ini kita pakai teri ikam. Nama kata, kabakan tu ngaku abang, ngadan skibe mele, tangkini ki main point, kebab pensuk yang ini bandung kena buat kris, pinggir kini ki sakramen. Tangkam ha. Jengek, tembang tak pibolnya no, haka hau. Pada iman dia muta, ini pasal tu ke jengek, ingin nang plot. Kerja baik jika sang bapia bangi pelong hakin hon bapa. Kerja baik jika sutrai, dan kita bercakap tak cukup selapkin poju, tak cukup yang time poju. Hakisi kerau ya mi pai ya riam itenan ani. Kita jengek belai kita jengek penibri peniriam, mak dengar kelambut ya no. Aku tak kena sisa, kena cepatkan mal yang ini. Jadi mak kata, ngaong hang neken, bah kecimbul justru kam dari baik, kena masuk. Tapi penerkam tiga lah. Tengah pekut dengan mak kata, ngap ada sisa ban hikai lagi, hikai ke kon jangi. Ya kecikot dor, kita bang ong epi. Padangnya sisa, kajeng kedai akpu, kabawa kejeduai, kabawa sisa lok, belum ai kilat. Betul kam kini kelat bau belan, salong breman bre. Ni salong ki bre ba pot pura. Tumda ku tam sebut malu mala belan cangker teng. Par ki bre ba pe yang ni kisah dan yang ni chais. Kini ki bre kin ong bakum no. Ata ten. Kalau kom perkat jengi. Kalau kom jadi pra bre jengi. Kim de kim pen i bangi de bangi bre. Jadi pra bre. Ni asur, ni bisnis, ni anur, ni lor ni. Heh. Kata ki de ki bre bangi jo ble rajing ba. Ble hikai ke jeng ba. Saya lihat komputer kemudian. Jadi mak kata kerisikan yang nak amat bang buat kemat jumpi perlu biaya. Ane person ni dia kibri bangai. So ngu boleh kuat epi. Bila you are lucky, boleh kuat epi. Kiai ni adu bakut. Ide paduai mandong piai ni ha kajeng nong but. Kasih ti penekong jong u Petrus ibe situ. Yo yai ni kajeng kuat jumpi. Kekam kitab cepat Paul nong ba ar situ. Yai ni buat haduk pada ada pidai banyak. Jadi mak kata ngapa kot, tu ngi dua belai. Banyak ini, hak celong nong buat jangi. Wat ino lak jong kecing istimpo. Wat iap pipet sawai pat. Wat iap piklet yo belai. Piklet yo kabar pelai yo. Balong bakodoh haduk kata kecing. Jadi mak kata ngapa kot ngi dua belai. Ba in sutu kamar yo balong kena buat jong kris.
Kalau dekat bagi tujuh ulai bolong ngan bat pia do bandawai no percaya ngan senrani pia kaya yang jepi ngan senrani kam kajam udan barangi in sabang kebajam. Jadi maka kata apa pun kecing buat ukris kam belong kecing dia belong ke masuk ke bakban. Jadi maka kata buat ukris dah kecing kemen kecing hikay ukris le ke bau ukris hukum yang ni pertubuh ukris maka kata kerja itu tajam khot ublay tim tak start abu ini jemut perkat. Ublay sibut dia sangat bekerja kaya ni. Tengah pekut bakal beliau bulan kerku, ya kan dia kecil kaju ini, baka cenget, baka jumbo di ukam mereka ba, mereka masuk. Mereka justru kelar kebelah sibun, kau ini belum kena buat jamnya. Mereka dia melamat cing dia melajak itu cing kebelah kecil mereka kerku. Aing mat cing lagi tu cing pada kelong kecil kerku. Tak bagi penelkam gitu kelar, pada buat apa cing. Kebelah mem ino kersuat yang ni, betul bagi hadu pandawan partai, hari partai cing partai bersimat cing. Kalau kerja jong kan honro, dan berbabal ni. Kebelah si bon tang jendon jeme, isau tenat, isau kemen, benda air ni kejengit, gaya rap ini, banyak ini akan jengit, bat kan air patah dia kaki wepa. Jisu kerku kedoa ini. Ipa di kini, kami beriman basin syar junam, amen. Kaburam hukpa barukun, badam mesti berkut, kumbang lalong kebanak kong, berjum tab, barabon, junam, amen. Prai, udah rengkat bapi. Pasal ku jo boleh berbawa berukpa. Berukut, pamsi berkut kan her halau jupi. Boleh sibun, boleh nukar ku kada ipi.